maundu mautandithia na ukui ni mavingi sika muthinya muima musini wa wote kaunti ya Makueni kumanwa na maandamano ala matwai weni ya moika na balangali cia ukui itanonekela kiwanzani cha wote na mwene nthi maivinganga mabiasala mo ona wivo kuina kusi wa mundu na umwe unaumia kana kwasi thayu thini wa maandamano a Caleb Chalo nukwelesi ndo ni wasaita tu kufikia saina cia kwacha ni wisio mbinge cia wote cia mbisi kwa kana siuki ya kuona nyakana enende ma wote ni mongamanite na enende alange ma Kenya kuma isio sike vathakanyo alama muiye kutoisya maandamano ma sabasaba ukui no tandithia ndutwika wano kumanwa na lelo mbinge cia kulikana kuma luka wote kuvingwa maandamano mema mugo kufikia masane mana vawetina na vala ngale nini yokui na ila yesekania tamarut ikwati yo mwaki lelo ni wa Church Road va musine wa wote na kunenga kivalua chumu andu alame ovoasya mwaki vamwe na volisi volisi ikilasimika kutumia nzeve ya kwetecha methoi na kuume twicho ya isasi ikiendelea na kwiwika ani amu maenende ala meumilite maandamanoni na ni jobu waskalini hawa watoto ni hawa wanakimbizana tiagas na sisi ni watu na hawa ni watoto wetu na sio karatasi na hatuna pesa tunaweza nunua chochote. Mzee kama mimi niko na miaka 76 kutoka usipui mpaka sasa niko hapa na hatuna pesa. Kasongo hatujali. Twasema hivyo. Mbike ya masane mai yawe yo vaike kuo kana maumesya maneso livotiwa kumanwa na maandamano ma umunthi. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.